To je osjećaj, instinkt. Svaki potez je vaš. Vaš pribor se mora kretati s vama. Ne smijete opteretiti, nego osloboditi. Laki, kompaktni, spremni za polazak. Radi se o potjeri, lovu. Zato si pokupio štap na prvom mjestu. Iako se negdje ovo izgubilo, s težnjom za kvalitetom i udobnošću došla je tiha predaja olakšanja i spremnost na nagodbu za ono čemu smo nekad nastojali težiti. Klinac unutra sada je zarobljen zbog potrebe za više. Pakiran za probleme koji nikada ne dolaze, pribor koji ne napušta travu. Ipak, pravi duh od inovacija nikad ne miruje. Skup je pobuna. Pomak. Etos. Podsjetnik za ustajanje i stvaranje vlastite prilike. U početku su se smijali. Štapovi za djecu. Igračke. Trik. Ali čemu su se rugali, sada to imitiraju. Mnogi su ga imitirali, no nitko mu nije dorastao. Nije stvoren u sobi za sastanke. Kovan je na obali, testiran u blatu, profinjen na kiši. Usavršen tamo gdje je važno. Ne samo korišten, ali živi od 2012. Putovanje nije gotovo. Scope za budućnost.